Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Raiona Uwha me te Pōkiha by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is whakaparahako, and it means to belittle or to make fun of. Anei te tauira. I whakaparahako te tama I tōna hoa. The boy made fun of his friend. Our second kupu is punua, and it means the young of an animal. E toru ngā punua poaka kei te kaipāmu. The farmer has 3 piglets. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānana hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Raiona Uwha me te Pōkiha, nā Aesop. Hei tā te Pōkiha ki te Raiona Uwha, he rahi nō ngā hua te Pōkiha e pūhaihai nei te tini makiu. Me ua he tau kāore ia e whakawhānau I tētahi kohinga punua takitini. Engari anō rātau ka kotahi anake te punua ka whānau mai. Ā, e kore e koni atu I ngā whānautanga e rua, e toru rānei pia I tōna oranga katoatanga. Ka whakaparahako I te toenga. Ka pērā rawa te ngau o tēnei whakaiti, I kore ai te Raiona e noho ngū. Nā ka karawhiua te nguha e ia. Kua tika tāu nā kōrero. E hia mano nei āu punua. Engari, he aha hoki rātau. He Pōkiha. Kotahi ana ke tāku punua engari. Me mahara mai. He Raiona ia. Ko te kiko te kōrero. He pai ake te kounga I te rahinga. The Lioness and the Fox by Aesop. The fox once observed to the lioness that foxes were very much to be envied in the matter of fruitfulness. Scarcely a year passed that she, for instance, did not bring into the world a good litter of cubs, while some who had young only one at a time, and that not more than twice or thrice in their lives, looked down upon everybody else with contempt. This sneer was too pointed to be passed over in silence by the lioness, who replied with a good deal of fire. What you say is true. You have a great many children, but what are they? Foxes. I have only one, but remember that it is a lion. The moral being, prefer quality to quantity. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.